urugo ruzokubakira mu ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Joshua 24 ku murongo wa 15 rivuga ngo Sema haleluya. Uretse zo kunezerwa ibi turi gukora byanditse muri Bibiliya. Timubizi mwabazehemu. Bibiliya zivuga ngo ubukwe ngo bwubahwe n'abantu bose. Sema haleluya. Haleluya. None umuyobozi wa gahunda agiye kutubwira ikiri kugenda mu maso niko abagande tuza tuvuga. Jewe naje mu bukwe bwa James kubera Imana yakoze, naje mu bukwe bwa Esther kubera Imana yakoze. Haleluya. 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 Uku Yesu ninkaho yabahaye ka Rambere mbese kamwe mwambayega. Yesu yabahaye nk'akadeni ngo ibyo mukora namwe muzabikorerwa. Sinzi kuntu muhagaze. Jensi y'abahise mwambarire muze tumwambare nanone ikiba kibi tugiye gusirimba iminota mikeya aratubundira hahandi ibyo dukora. Yesu niwe uri guhabwa icubahiro. Turanganya duhagaze. Amen. Wakoze anniversaire. Ngewe James nemeye kugukunda wowe Irakiza Esther, bihamije imbere y'abantu n'imbere y'Imana ko nzagukunda, ko nzagutetesha, ko nzakurutisha abandi bagore bose. Imana izabimfashe. Amen. Aha. Mureke ntiturarangiza.
uramwambika we ndakwambike se ngaho Esther oya Marene Trukariya bakeneye kamera. Urakoze cyane murebe hariya kuri kamera. Esther jambo ni ryawe. cyambere na mbere nshima Imana ku babyeyi batubyaye. Amen. Kugeza uno munsi kandi jewe Esther gutwaye wewe James kuba mugabo wanjye kuri uno munsi nzogukunda nzokubaha nzokubahisha nzogukundira ababyeyi nzogukundira inshuti uru rugo ruzokubakira mu ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Joshua 24 ku murongo wa 15 rivuga ngo njye n'inzu yanjye tuzokubaka Uwiteka. Amen. Amen. Muyumbe wo muri Amerika arakoze cyane. Je n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Aha. Urakoze cyane. Iyi ni certificate bashikirije mwinjiye hano muri babiri ariko nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abara babiri yabagize umwe kubw'umugambi wayo mwiza ubu nyine mugiye gusohoka muri umwe. Niyo mpamvu twabahaye diplome imwe. Imana irushaho kubagira umwe mu izina rya Yesu. James, iyi ni ijambo ry'Imana, Bibiliya ijambo ry'Imana. Ndagusaba hano harimo amakuru menshi kandi meza azagufasha kuzuza inshingano zawe ku mugore wawe, azagufasha kuzuza inshingano zawe ku bana bawe, azagufasha kuzuza inshingano zawe mu buzima bwa minsi yose. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana ibwira Yoshua ngo amategeko ari muri iki gitabo uzayarebe ku manywa na nijoro. Rero amakuru ari hano azagufasha muri ibyo byose mvuze. Si igitabo tuguhaye ngo uje gushira munsi y'akabati, ni igitabo tuguhaye kizagufasha kubaka urugo rwawe neza kandi ukarwubakira muri Kristo. Imana izabafashemo. Esther, iki ni igitabo harimo amakuru yiyongera kuyo wamenye kugira ngo wubake urugo ruzabe rwiza. Imana yo mu ijuru izabibafashemo. Murakoze cyane. Voilà. Kansaba bashumba muze duhesha abana bacu umugisha. Bashumba bacu muze duhesha abana bacu umugisha. Karibu. Kansabe Vera Sher mumpere mikro hanyuma tuyobore muri iryo sengesho. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kuri iki gicamunsi cyiza uduhaye kukibamo twe n'abana bacu n'abavyeyi n'inshuti ndetse n'igihugu ciriwe nk'umutekano. Turagushimiye ni muri urwo rwego tuje imbere yawe dusabira aba bana bacu umugisha uvuye ahera hawe, kubyara, guheka, kwaguka, gukomera, imbaraga, amavuta, igikundiro, kugendera munsi y'ubushake bwawe kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru.
ibinaniza urugendo rwose biturize munsi y'ukuboko kwawe. Ukuboko kwawe gukomeye kube hejuru yabo, ugendane nabo uhereye uno munota tubivugiyeho kuzageza iteka ryose. Ubwiza bwawe bube kuri uru rugo, ubwiza bwawe bube muri uno muryango, muri uru rugendo batangiye uyu munsi. Reka ukuboko kwawe gukomeye kube hejuru yabo, ubarinde igisa n'ikibi cyose. Imbaraga z'Imana yacu zongere kandi kuba kuri bo, kugirirwa neza n'imbabazi zawe Mana bibomeho, babashe kubona kugira neza kwawe. Babyara abahungu n'abakobwa, ukuboko kwawe gukomeye kube hejuru yabo, ubagurira imbago, ubagwizirize, ububakire ku rutare kugira ngo izina ryawe rishirwe hejuru. Turagukunda kandi turagukeneye, twiringiye imbaraga zikomeye kandi zikora kukura umwami. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisabye, amen. Amen. Murakoze cyane, ushobora gusubira mu myanya yacu. Kuko ijambo ry'Imana ribivuga, biravuga ngo abara babiri yabahinduye umwe. Kuva uyu munsi James ni umugabo wa Esther, Esther ni umugore wa James. Ab'Imana yagize umwe, umuntu unafite ubushobozi n'uburenganzira bwo kubitandukanya. Imana Aburahamu, Imana Isaka, Imana y'Abaheburayo, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yaremye isanzure n'inyanja. Imana ishobora byose ibe mu rugo rwanyu, ibubakire, uzabyareho umunakobwa, umugisha w'amata n'ubuki bizahore mu rugo rwanyu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Kasubiza umuyobozi wa gahunda. Reka dushimire pasiteri, tumukomera amashyi menshi. Ngira ngo twayongera tumushimira cyane kandi akoresheje umwanya neza.